na khaedu dzine zwa vhukuma roṱhe ri to imanga milenzhe ara ro thetshelesa vhodati ro thetshelesa vhaswa vhanoni vhane vha bva kha u ḓo vhusa fhedzi ni ya swika hune mbilu ya rulanyana u tshi ḓa na NYDA uri zwi nga huna fulufhelo fhedzi mulaedza muhulwane ndi wa uri zwa vhukuma ndi zwo ri ṱoḓa roṱhe ndi a funa na hezwi zwo ṅwalwaho kha skipa tsha uri zwa vhutshilo hanga zwi ṱoḓa nṋe muṋe vhaswa vhoṱhe arali hoyu mulaedza vha u dzhiela nṱha zwa vhukuma ndi zwo ri a zwi ṱoḓi mubebi a zwi ṱoḓi vhafunzi a zwi ṱoḓi muhura zwi ṱoḓa iwe muṋe havha vhaṅwe vhathu vhoṱhe vha ṱoḓa u tikedza zwa zwino ri khou dzhena kha tshiteṅwa tshine ri khou pembelela ri tshi khou dovha hafhu ra humbula khaedu hedzi dzoṱhe dzine ra khou ṱangana nadzo uri a ri takali ro hangwa uri ri kha nyimele dzifhio shangoni ndi dzulela u amba uri vhembe hu ḓivhea hu fhethu ha mikhwa hu fhathu hune mashango kha ndi ri Afrika Tshipembe ḽa tshi guda uri vhavenḓa zwithu zwavho zwo dzudzanyea musi ri tshi khou bva kha vhuimo ha vhugala vhungafho hune zwino vhembe ri wana mafhungo a u tshipa mafhungo a GBV mafhungo a zwikambi na zwidzivhadzi zwi tshi khou ṋaṋa ri ita mini fhedzi ndi khou tenda uri hei khekhe ri khou tshetshelela zwezwo ri ri songo hangwa muḓifho wa hei khekhe u songo ri hangwisa khaedu dzine ra khou dzhena khadzo zwino ri ḓo isa phanḓa kha ri imbelele ndi khou tenda uri hafhanoni ṋamusi thi hu na vhaswa vhane vha na mbonela phanḓa nahone vha zwi ḓivha zwo ri vha na vhuḓifhinduleli ha u gudisa na vhone vhaṋe vha vhe dzi tsumbo kha lushaka kha ri vhe ri khou imbelela hafhanoni ndi khou tenda uri hafha hu na vhaswa vhane vha ḓa vha khou ri imbelela zwavhuḓi ende ro shudufhadzea nga maanḓa ndi funza ti ri o to ḓidina ndi bra yanga ndi ṱhama yanga ndi ḓo tea o mbudza zwo ri u ḓo next time a tshi tshimbila u ḓo mbidza happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday para para hip hip ndimi wa mingana 60 ndimi wa mingana 60 rikoliwa nga maanḓa kezo barafele Halolo zote hizo ziko iti anepa Halolo restaurant hune ndi hapa tsini na stadium anepa spatoni zwane si vhathetshelese roṱhe ro kuvhangana ro na vha milenzhe ḓani thetsheleni wane tshipiḓa tsha khekhe awalani magwinyani zwino nga matshiloni ni to ḽavho khekhe zwi khou ṱoḓea zwa swigiri na musi the big dudes ro livhuwa vhathu vhoṱhe vho shelaho mulenzhe ro livhuwa na vhathelesi vhashu vhoṱhe vho ḓa uri tika na vho ḓo tikaho vhaswa ro ni vhona vho riele ro ni vhona vho sigothe ro ni vhona ri khou livhuwa vhufuni ro ni vhona madzina a khou ṱuwa ngori khou ni vha makongoza ro livhuwa vhathu vhoṱhe ro livhuwesa nga maanḓa muḓisi wa khekhe mubeko wa khekhe vhe ndivho rendani muiti wa khekhe hei muiti wa khekhe ndivho nga mthethenyana ndi vhonyive vhavhurendi nga sekhende nthihi ri mafhungo khe a khou ḓo pupela habe khekhe ndi vhonyi matsheloni mubaki wa khekhe ndi TRM cakes u bva hanefha Tswinga TRM cakes ro livhuwa khekhe ya ri khou livhuwesa na zwino madokotela na musi a ḓo ri farela a rine ro ḓo ḽa swigiri fana ndi zwone ri khou livhuwa vhatheli vha Phalaphala FM ri khou livhuwa TRT Vhandilani 69 yo tshimbila ngo rali khou livhuwa Poncho Technical ri khou livhuwa Mzanzi Studio Bulugwana ri khou livhuwa vhathetshelesi vhoṱhe na mutendo khou nyagwa ambiwa na Embrosi ndi zwone SABC News yo ḓiimisa unga yoṱhe nahone i sa dzhiisia i vha ḓisela mafhungo kha Phalaphala FM nga tshifhiwa given ra tshiedana Dolivhuwa Big Dude na Tanga vhathetshelesi ndi maṱavhelo hu khou tevhela mafhungo a awara ya vhuṱahe kha Phalaphala FM ya SABC. Ramilayo wa pfanelo dza vhathu vho simba tshitando vha ri khothe khulwane ya Pretoria a i nga haṱula i tshi khou ima na muṱa wa president wa kale wa Zambia mufu vho Edgar Lungu. Mulovha khothe yo ṋea ndaela ya u imisa mbulungo ya vho Lungu zwi tshi tevhela zwe vha muvhuso wa Zambia vha ya khothe vha tshi khou hanedza uri vho Lungu vha vhulungwe fhano Afrika Tshipembe sa zwe zwa ḓivhadzwa nga vha muṱa wa vho Lungu vha ri a vha khou ṱoḓa muvhuso u tshi dzhenelela kha mbulungo yavho
vari volungu volova vo senyutshela muvhuso wo rangiwaho phanḓa nga presidende Vho Hakainde Hichilema. Fhedzi naho zwo ralo vha muvhuso vari volungu vha tea u vhulungwa nga muvhuso ho ranga phanḓa mbi ya lushaka u ya nga mulayo wa shango na maitele zwa shango. Muthusa presidende wa vhahaṱuli Vho Aubrey Lidwaba vari vha muṱa na vha muvhuso wa Zambia vho tenda uri mbulungo i khou vha yo ima u swika zwenezwo musi hu tshi vha na ḽiṅwe dzulo ḽa ḓuvha ḽa khothe nga ḓuvha ḽa vhuṋa ṅwedzi wa Ṱhangule. Ramilayo Vho Tshitando vari khothe i nga haṱula i tshi khou ima na muṱa. The South African court is bound by South African law, and this is something that's probably very difficult for the Zambian government to hear, is that the South African law is on the side of the family. The family have got a right to bury their loved one in a country that they wish to bury their loved one. It would be a very different situation or circumstance if the South African government said that they do not want former President Lungu to be buried in South Africa. It would be a very different situation. Ri bvele phanḓa na mafhungo nga u lavhelesa fhungo ḽa minista wa muhasho wa zwa vhushaka ha mashango fhano Afrika Tshipembe Vho Ronald Lamola vhane vha khou lavhelelwa u amba na vharumelwa kha muṱangano wa G20 une wa khou bvela phanḓa kha ḓuvha ḽa vhuvhili na musi Sun City vunḓuni ḽa North West. Mulovha muimeli wa United Nations Vho Nelson Mafu vha ri shango kana vha ri dzangano ḽa United Nations ḽi khou bvela phanḓa na u lwela ndinganelo tshumisano ya vhuḓi kha zwa vhubindudzi na shango. Mafu vho amba izwi vha tshi khou dzhiela nṱha u fhela ha miṅwaha ya 40 ya dzangano la United Nations. There is a positive momentum with regards to reinforcing multilateral cooperation at a time when it is very much needed as the UN celebrates 80 years of existence. And the G20 presidency under South Africa is contributing positively to this notion of reinforced solidarity around sustainable development and equality, because it is time to reform the global governance architecture, but also ensure that financing for development and climate action is something that